Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Thumma amma ba'd. Mana Ramazan ayıdağı akırla baratat. Bir ibadatты толық қармап, аяғына шығару, бүтіру, бұл өте бір чоң бір немат. Ошондуктан пенде Рамазан айын толық қармап бүткөндөн кейін Аллах Таалага көптөгөн шүгүрлөр айтуубуз керек. Жана бул үчүн инсан кубанышы керек, сүйүнүш керек. Алхамдулилла, бир айлык орозону жакшы эсен аман толук тутуп алдым деп Аллах Таалага көптөгөн мактоолорду айтуу керек. Эгер инсан 1000 жыл ороза кармасын, 100 жыл ороза кармасын, 6 ай ороза кармасын, 2 ай ороза кармасын, бирок ошол 6 айлык 1000 жылдык же 100 жылдык же 6 айлык же 1 жылдык орозо Рамазан айынын 1 күндүк орозосуна тең эмес. Эмне үчүн? Анткени Рамазан айынын орозосун Аллах Таала парыз кылды. Парыз ибадатты аткарбай туруп Аллах Таалага жакындоо мүмкүн эмес. Аллах Таала хадиси куддусиде айтат: "Пендем мен ага парыз кылган ибадаттар аркылуу жакындайт" дейт. 5 вак намазды аткарбай туруп, кантип Аллах Таалага нафил ибадаттар менен жакындайсыз? Мына таравих намазы жана түнкү мына кыямул лайл намаздары. Куптан намазын окуйбуз, андан кийин гана биз нафил намаздарга, нафил ибадаттарга бизге эшик ачылат. Анан бир инсан 5 вак намазды окубайт дагы, анан нафил ибадаттарды кылса, таравих намазын окуса, кыямул лайл, тахаджуд намаздарын окуса, анын ибадаттары бекер, аны Аллах Таала кабыл албайт. Анткени Аллах Таалага ал парыз кылган ибадатты аткарган жок. Ошондой эле кээ бир адамдар Рамазан айынын орозосуна кайдыгер дагы, кааласа кармайт, кааласа кармабайт. Анан Рамазандан башка бир айда бир бидаат орозо келип кала турган болсо, ошол орозодо ушунча сооп бар экен деп айтып койсо, аны тактабай, билбей туруп эле ошол орозону кармап кетет. Мына ошондуктан биз Рамазан айынын орозосун кармайбыз. Анткени бул айдын орозосу парыз ар бир мусулман эркекке жана аялга. Эми Рамазан аякта баратат. Каалайбызбы, каалабайбыз, бул ай бүтөт. Биздин өмүр дагы бүтөт. Каалайбызбы, каалабайбыз, бир күн, бир саатта бүтөт баары бир. Бул дүйнөнүн башталышы бар жана бүтүүсү бар. Мына азыр соц тармактарда дагы айтып кое турган нерсе, интернетте прости нас о Рамадан, не уходи от нас о Рамадан деген орусча, кыргызча ар кайсы тилдерде жүрөт, а? О Рамазан бизди кечир, о Рамазан бизден кетпе деп. Я астагфирулла, бул ширк. Бул убакыт, бул жаратылган бул нерсе. Аллах Таала жаратып бизди ушул убакытка коюп койду. Бул убакыт каалайбызбы, каалабайбызбы Аллахка баш ийет. Бул Рамазан айынын Раббиси ким? Аллах. Рамазандан кийинки айлардын Раббиси ким? Аллах. Аллах кааласа бир күндү токтотуп коет, алдыга жылдырып коет, токтотуп коет. Күн кала берсе, ай, мунун баарысы Аллахтын каалоосу менен асманда сүзүп жүрөт. Мына ошондуктан Рамазан айы кетип жатса эми Рамазан бизди таштап кетпе, токтоп тур, бизди капа кылба, бизди кечир деп Рамазандан кечирим сурап атат. Астагфирулла. Бул Рамазан, бул Аллах Таала башка айлардан фазилеттүү кылып койду орозо менен. Бирок бул айдан силер кечирим сурагыла деген жок бул Рамазан айынан. Бул Рамазан айында биз Аллахка сыйынабыз, Аллахка жакындайбыз, Аллахка кулчулук кылабыз. Рамазандан кечирим сураш, Рамазандын өзүнөн истигфар айтуу, Рамазанга истигфар айтуу. Рамазан ошо орозодон, мына ушул Рамазан айынан Рамазан о бизди кечир, биздин күнөөлөрүбүздү кечир, бизди таштап кетпе деп айтуу, бул бидаат. Рамазан бизди кечир деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламна жөнөкөй тил менен айтканда, пайгамбарыбыз ушул тууралуу бир хадис келдиби? Абу Бакыр, Умар, Усман пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кийинки эң атактуу сахабалар мына ушул ишти жасадыбы? Рамазан бүтүп жатканда Умар радияллаху анху хатябы бир жолу о Рамазан бизди кечир деп айттыбы? Абу Бакыр айттыбы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, жок, бул нерсени кылган жок, бул нерсе бидаат. Андан кийинки табииндер да кылган жок. Эми мына таң калыштуусу, бир ай Рамазан орозосун кармайт дагы мусулмандар. Эми ушул ай бүтүп жаткан кезде шайтанды караңыз, ушунчалык жаман инсандын бир айлык сооп иштерини, ибадаттарыны жок кылып жибергиси келет.
Siz bir ay orozo karmadınız. Anan orozonuz bütüsüne bir saat kalganda bir şirk keltirip koya turgan bolsanız amallarınız kuyup ketet. Jok bolup ketet. Bankrot bolosuz mundayça aytkanda Ramazan ayına. La in aşrakta la yahbatanna amaluk. O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir şirk keltirsen, jana ümmetin bir şirk keltirse amaldары kuyup ketet deydi. Bir insan Ramazanın başlayttan akırında ne? Жақшы bütürünün orduna, ihlas menen bütürünün orduna, mına onday o Ramazan bizdi keçir, o Ramazan bizdi taştap ketpe dep, oşol tawhid rububiyada, tawhid uluhiyada, tawhid al-asma ve sifatta Allah'a şirk keltirip koyat. Mana oşantip anın soğup işleri, kılgan ibadatları, sadakalары, tunki kıyamul layilleri, çarçap turganı beker. Kur'an'da Allah Teala aytat: "Amiratun nasibat tasla naran hamiye." Amiratun nasiba. Şunday pendeler var deydi. Allah'a çarçap kıynalıp maşakat tartıp ibadat kılat deydi. Yorop akır akıbette tasla naran hamiye. Akır akıbette tozakka düşöt deydi. Al onun otto kuyöt deydi. Emne üçün? Onda şirkteldi keltirip koygan. Onday Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem körsetpegen bidattары jasap koygan. Oşonduktan har bir nerseni Kur'an, sünnet menen tarazalaşыбыз керек. İbadatta yetiyat kılуу керек. Men ja bil hasanati felahu aşru amsalih ve men ja bis sayyiati fela yujza illa mislaha deydi. Kim bir jakşılık menen kelse kıyamat günü biz ağa 10 есе kılıp koyup berебиз deydi. Al eme kim bir jamandık menen kelse oşol jamandığına jaraşa jaza berебиз deydi. Eme jakşılıkты jasoo barının kolundan kelet. Бирок oşol jakşılıkты Allah'tın astına kötörüp barуу, alıp barуу har bir insanın kolundan kele berбейт. Oşonduktan insan okugan namazlarını, bu ibadatlarını, tutkan rozalarını saktaş gerek. Emneden saktaş gerek? En birinci mına oşunday bidatlardan, arkanday emne şirklerden, mayda çüyde şirklerden, arkanday şirktin türlörünün saktaş gerek. Hazır mına şul sos tarmaklarda o Ramazan bizdi keçir dep yilap жүрgöndörдөgü var. Oşonduktan Ramazandın Rabbisi, bulaydın Rabbisi Allah. Oşonduktan bulayda Allah'tan keçirim surayız, Allah'a dua kılabız. Allah üçün ruku kılabız, sajda kılabız. Oşonduktan ibadatınızı yetiyat kılыңыз. Dağı mına şunda eyle, dağı bir şirktin türü var. Dağı bir aytıp koyuşat ko, ne umiray, пожалуйста deyip ko. Barı ölösün. Barı ölösün. Misal üçün oruva dep koyat, torağı, barı bir oruysun. Misal üçün jönökeyle bir girip diye turgan bolsa, barı bir anan özüz de saktay albayız. Hiç kim saktay, misal özüz saktay albayız. Kala verse kede saktanıp turup özün orup kalasın. Barı nerse Allah'tın kolunda. Anan dağı bir turabes işlerden var. Keçir bizde o Rasulullah degen sözde aytıp kalışat. Keçir bizde o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O keçir bizde o suyuktü paygambarımız deydi. Keçirim paygambardan suralbaydı. Keçirim bul Allah Teala'dan suralat. Paygambar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz siyaktı öyle öldü al kişi dağı. Ölüm damını tattı. Başka adamlar siyaktı öyle kabırda al kişi dağı. Oşonduktan Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem ölgönden keyin al kişiden bir nerse suralbaydı. Al kişiden dua kılınıp o Allah'ın peygambarı bizden keçir deseniz bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sıyınuu bolup kalat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurgan nerseni atkarabız, kaytargan nerseden kaytabız. Al kişini erçeybiz, bирок ага sıyınbayбыз. Bирок al kişiге sıyınbayбыз. Түбөлүктүү Allah'a sıyınabыз. Bardık oşol ibadattарга татыктуу zat, ibadattın kanday türü bolbosun bir gana Allah gana tatıktуу. Oşonlukta monday mayda çüyde şirklerden, şirktin arkanday türlörünün ibadat bütürüp жаткан кезиңизде daima yetiyat boluş gerek. Biz bilbegen taraplardan amallarımız öşüp ketişi mümkün. Allahu alem ve sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.